cyaba ari ikibazo pe. Inda ni iyande? Yo uzise nanone ni ikiganiro cyacu tuganire show. Ni uyu mwanya turufata kugira tuze tuganire kuri filime yacu yitwa Inzira y'Umusaraba mu kiganiro twise tuganire show. Ngiye hano ngaha ngo mbabwire ukuri kubasha ko kwajya hagaragara umuntu witwa Fabiola na Rwema, ubu amabanga yabo yose ari hanze. Bityo rero na Isimbi na Iribagiza, ubu Isimbi yageze mu bigori, nkaba njya hano ngaha ngo bashe kuba nabatamo ruko tuntu tw'ubwenge. Nimba uri umuntu mushasha akaba ariko bwa mbere ugeze kuri YouTube channel, nagira ngo mwisabire udufashe ukande kuri buto ya subscribe waso ngaho, ukande like, share na comment kugira byibuze narwe igihe tuba updatinze tubatayemo utuntu tw'ubwenge tuze tubashwa twakugiraho ku gihe. Ese guys, ubundi urabona Rwema na Fabiola ibi bintu bako bagiraga ngo babikoze bihishe? Ko mubizi ko amafoto n'amavideo byose biri hanze? Ko mubizi ko ibyo bintu byombi, amafoto na video byose ko biri hanze, ko hariho umuntu ubibitse muri telefone? Akaba umuntu witwa Nyirantambara bifatiye barimo baravuga kugiyonda atari yabona na video. Urabona umunsi yabonye video ibyabo bitazaba bigiye hanze. Ese guys, nje kamakuru mfite nyuma y'inda ya Fabiola ko batangiye kugenda bivanamo bakagenda bagaragaza amafuti yabo bagiye bakora, ko n'ukuntu bagambaniye cyusa nabyo bigiye kuba byajya hanze. Ibyo byose ko bibafitiye no ku musozo w'iyi video ko mbafitiye tuntu tw'ubwenge. Urabona amahuri gatagiye kuba amahuri, hasigaye ibyabo bikaja hanze. Ese guys, urabona wowe nk'umukunzi wa filime yacu yitwa Inzira y'Umusaraba, urabona ibi bitari bikwiye kugira ngo n'amafuti yabo bazagende bivananamo kugira ibyabo bashwa byaje hanze, Iribagiza utari yatanga n'ibimenyetso? Ese guys, ko mwabonye ukuntu Isimbi ari kwikoma koca, ubu ngubu twavuga ko koca arimo araziriki? Ese ikinyoma ko kikomeje guhabwa nimba ari intebe nimba ari iki? Ukuri kugahabwa kugasa nkaho kwirengagijwe. Ibi bintu twabifata nkaho ari ibintu byaje kuba ngo bibongamira abantu, cyangwa sinzi ibintu bisa nkaho bishaka kubongamira umuntu. Nimba uri umuntu mushyashya akarubwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel, nagira ngo mwisabire rwose udufashe ukande kuri buto ya subscribe waso ngaho, ukande like, share na comment kugira byibuze narwe igihe tuba updatinze tubatayemo utuntu tw'ubwenge tuze tubashwa twakugiriraho ku gihe. Je banyita Kagasaza Mr. Rwaruhungu. Ese guys, ubundi ukurikije ukuntu uzi umuntu witwa Cyusa, ukaba uzi n'abari abakobwa bombi uko ari babiri bari muri competition, kandi mukaba muzi neza yuko uwa Cyusa ari Iribagiza wa nyawe, akaba Isimbi akomeje kuza adobanganya ibintu mu bintu atazi, ko muri kubona ko ibimenyetso bitagiye kugaragara ko Fabiola atwite, azahungira hehe? Nyirantambara tuzabasha kuba yamugeraho? Ese guys, umunsi umuntu witwa Koca yarekuye ziriya roketi za video, urabona noneho ibyabo bitazagira hanze icyarimwe. Nimba uri umuntu mushyashya akaba aribwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel, rwose nagira ngo mwisabire udusapotinge bikuvuye ku mutima, ukande kuri buto ya subscribe waso ngaho, ukande like, share na comment kugira byibuze narwe igihe tuba tarimo utuntu tw'ubwenge tuze tubashwa twakugiriraho mu ba mbere. Ese guys, ubundi
urabona uyu muntu witwa Nyirantambara nyuma yo gufata Fabiola na Rwema azabasha kuba yakora iki? Ese guys, ubundi Isimbi ko mubizi ko yageze kuri final ari ibintu bigoranye bya ruswa byatanzwe, urabona azabasha guhangana akabasha kuba yatsinda ababigezeho babikoreye? Ese guys, ubundi ko mubizi iribageza ku kintu cy'amafaranga nawe katasa n'ubujenjeka, akaba bamubwiye ati ni miliyoni 10 z'amadolari, kandi mukaba muzi yuko koca byagaragaye ko kashobora kutazongera gutoza Isimbi, akaba yigumuye kuri Iribagiza. Urabona byaba bitagiye kuba byajya ahagaragara, nimba uri umuntu mushyashya akaba aribwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel, nagira ngo mwisabire dufashe kandi kuri buto subscribe na like na comment na kazogira. I love you.